chibai ule voin hi September ni sompanga sanghni le somni pakhat nilai ni ania thunei na ne chia tu not bo tura mun him lama chel takahar sana tur mek kayan chia tet me tia hriat lar Myanmar traditional boxing golden belt champion kayan nam Veronica in mun him liberated area achetalai vel thalak a Facebook a posa kan khuwa ka ngai to hle mai tun ma anga zalen tak le hun hlim om takha nei le ka du ani sipei thu nei na tu se thoi thoi ro se ti in a thin lunga thu omte a soi chua ka ni KIA te anron lang le ta military council sipei te KIA in anbei in kana anasa hle tanain sinbuyan kong pui tayong le takhet kong pani in kara mobile tower bula thunei na la tu sipei le KIA te chu tukin jing daruk vela tang khan an in kap ti hria tani toyong khu a military council sipei zani vel chu takhet kholama an kala chu KIA lamin lambunin an kapa chumi nuwa an in kap ton ti tual chung mi tenan soi tual chung mi pakhat chuan toyong atanga takhet laman local chu KIA ten konga lo changin bomin an baya tun thlengin an la in kap reng silai te le lian lai puipo an hmang vek thi le hliam chanchin ero kan la hrelo ti in a soi tuna in kana mun chu toyong khopel takhet kholuna kong puibor vela ani military council sipai ten toyong kho a sipai zachuang anin da nimin lam khan sinbuyan lamatangin force anin lak belle ti hria tani September ni saria tangin tanain sinbuyan kong puya in ka tumin boruak atang man hlea in kana chuak da urang ani kan palet le so in kara in kana chuakin firfiak sipai so man thi thu hria tani chin state kan palet le so in kara nimin September ni sompali khan CDF kan palet le firfiak military council sipai te anin kapa sipai lama mi som chuang an thi thu CDF kan paletin thu chuan siam CDF kan palet IOA thu sei tu chuan nimin khan sole kan palet in kara kan in kapa sipai lama mi som chuang an thia vain lama chuan amunaral beitu ten report min la pek lawa wangin thi le hliam zat kan la soi theilo ti in a soi ani chu in kana a chuan CDF kan palet lama tuma in hliam le thi anom lo thu hriat ania ma se voin lama in kana ero chu update thai alani lo September ni som pakhat tlai lamdar nga a in kana a po sipai pathum an thi thu hriat ani bok kan paleta in kana a military council lam pali thi in hliam tur an thanem hle voin September ni som panga hian military council sipai tele CDF te in kap le in military council lam mi pali thi in hliam tur thanem takan om thu CDF kan palet ten thu chu an siama voin September ni som panga hian kan palet khosak lam mel ruka firfiak sipai tele CDF kan palet te in kara in kana na sataka thleng le a firfiak sipai lam mi pali thi in hliam tur thanem tak an om thu le CDF kan palet lama hliam tur pakhat ma an om lo thu an soi military council sipai te kan palet lama kal le in ral thuam lian le te a khochung an tong pong ka wangin khochunga building then khat a chenuala in kana thlen le the wangin tual chung nu le pa te lo in bot sailok sa turin CDF ten an hriat tir thu an tar lang tel bok ani kan palet khochunga military council te ka chua lai puimu in chen in deng chhia in firfiak sipai te le CDF te an in ka preng chin state chimlam kan palet khobula firfiak sipai te le kan palet CDF te in kara tukin jing lamdar saria tang khan in kana chuak le a firfiak military council sipai ten lai pui manga an ral sai thina wangin khochunga mihring chen na in bula lai pui mu tla in apuaka chu chuan chen na in tam tak ati chiat thu hria tani kan palet khochung om mi pakha chuan kan in le kan pute te in kara lai pui mu in a ron denga a chena sa khop mai kan mun na room tuk ver da thalang te po ake a thosilen chunga atla hlawa kan him hlau bokani ti in a Facebook a posa military council sipai te lai pui ka chua pariat chu kan palet electronic office Myanmar commercial bank compound le abula mimal chen in vela atlati tual chung mi ten an soi kan palet lama po hian in kana chuak de urenga ma se thi le hliam chanchin kim changchu CDF lamin an la ponzar lo wangin engma hriat thai alani lo September tha chorkar ni chunga CDF kan palet le firfiak military council sipai te in kana a military council sipai lam mi somthum vel thi in CDF lama mi pariatin hliam an tuara an ngai tu om lo thu hriat ani
miao township sipaite tumhni bom anni September ni sompali khan Sagai region miao township military council te motor tumhni bom kam manga ti po ania mi pahni an thi thu riat ani tlai lamdar thumvel khan machin bau khokiang loka ambulance le sipai motor an lu rual hian miao pdf 10 landmine mangin an lo ti puaka bom phum ruk an ti puana bul khuwa te chu military council 10 an tong pong ka chiam thu riat ani hetia an in bai nu hian military council 10 machin bau khokiang an kap chiama aung chen ta khu a lutin tual chung thalai then khat an thata mi then khat an man ba ka van le bike tual chung mi te ta chu an hal sak thu tual chung mi ten an soi ani chu ba ka tlai lam daruk vel po khan machin bau atanga sipai motor kal chu ngalong tin khokianga an lo bei le a thi le hliam hria chen ani lo thu miao pdf pakhat chuan a soi ani miai township kumsom mi no pang pani telin mi pathum sipai ten an ka phlum Magwe region miai township terrorist sipai ten kumsom mi no pang pani telin mi pathum te chu nimin September ni sompali khan an ka hlum thu tual chung mi ten an soi miai township sanpia kho a thunai na pong lak tu terrorist sipai lutin kumsom mi no pang pani zinga pakhat tui hleuhlai chu an ka phluma pakhat jok ero chu an ngai sak nuwa an in hal sakin an that ti ria tani chu ba ka kumsom pokomi po an ka phlum boka tual chung mi pakhat soidan chuan abul hnai khuwa zongjong an luta kumsom mi no pang pahni le kumsom pokomi thalai an ron that ti in a soi an ka hlum nu rei vaklova terrorist military council sipaiten khu an chu asana tual chung mi than khat po in an nun na tan hlau thongin an tlan chelhom ti ria tani Thilin township kazun town khuwa mi pa pakhat ka hlum ani Magwe region Thilin township kazun town khuwa nimin September ni sompali zan khan mi pa pakhat ka hlum ani thu tual chung mi ten hena tanga riat ani tual chung mi pakhat chuan ni zan khan terrorist sipai ten hena report pethin dalan au ka su achu ral thom keng pol ten anon ka pa an ka fu wangin athita ni ti in a soya an ka hlum tak au ka su hi fir fiak sipai te report petu dalan na thok ani mai ba ka military council tenet in kopin tual chung mi te kong sang sangin har sanna thlen thina wangin hetiang hian an ka phlum ta ani engpolin nge that ti ero kan la selo ti in asoi ani UN General Assembly voisom sari pangana honna a Myanmar palai u chomu thunan fiana alama chondon UN General Assembly voisom sari pangana honna in khom chu September ni sompali tlailam dar thum khan UN General Assembly Hall New York a nei ania a honna opening session thu soi chu UN Secretary HE Mr Antonio Guterres an asoya UN General Assembly President somsari pangana HE Mr Volkan Bozkir honna thu soi asoi zo nuwa UN President somsari parukna tura thlantlin HE Mr Abdullah Shahid chuan intiam kamna neya ti chuan UN General Assembly avoi somsari parukna inkhom masaber chu chunzom anita a chu inkhom chu UN General Assembly President Mr Abdullah Shahidan hongin Credential Committee thlifim tu pola tel turam te chu thlanzui aninghala chungram te chu Bahamas Bhutan Chile China Russia Sierra Leone South Africa Sweden le United States ten ni chu UN General Assembly avoi somsari pangana kharna inkhom le UN General Assembly avoi somsari parukna honna inkhom masabera chuan Myanmar ram palai Permanent Representative of Myanmar to the United States u chomu thuna chu atelve ani Military Council taruat Myanmar ram palai tur ero amel mu tur om lova tun thlengin thu chua po an la siam lo chuti chuan kan thathiam mai to ome ma se hei hi UN in apomta tina ala nilawa Credential Committee thlifim turam te pon an la thlifim ri lawa fiana alama chondon ani engponi se u chomu thuna hi thunai na la ka wanga atem po seisak ani angin November thleng chu aom don thowa Credential Committee ramjinga Russia ti lo Bahama Bhutan Chile Sierra Leone South Africa le Sweden te chu democracy du le US lama thletur ti asiata Bhutan ero a neutral le mai theya an soyanga China chu US nen an lo in rem siam to ani phei chuan thil boi thlak wak om to lawa Russia po in ati tur om chu asia thiam thei mai arin ombok ani
NUG in ramdanga Myanmar ramta embassy mun le building te military council ten zor chuatuma anruam manna chungchanga hriat tirna chua chung an hriat tirna chuate chu pakhatna anmani in ramchung optu council in ti inamo caretaker government in ti inamo ming in vuapo ni se military council ta hian mipui chunga dan lova haral thum lekin thunaina chu saktu pol an nia chu wangin UNO le engrampo in military council hi mipui hnem nge sarkara an lapom theilo reng ani panina NUG chuan sangkha zakwa pariat dan lova poldin chungchanga tarlanna X section somparuk angin military council hi dan lova poldin tia soito angin X section sompariat apo military council tele akai hnoi pol reng engpol mingpo vuama se dan pon dan lova poldin anni thu achiang towa pathumna Union of Myanmar in nei tu ming ni na alo putir to ramchung le rampona sarkar building le munram reng chu mipui ta ania wangin mipui ai ona nei mi alo firfiak military council le akai hnoi pol sang ten chung ram building le thil dang reng thunun thaya khoidang lam thaina le ral chhuwa thaina an nei lo palina NUG sarkar chuan rampon lama Myanmar sarkar ta embassy mun le building te chu firfiak military council in 10,000 emo ahlomin emo ral chu an lo tumani po in dan nen ain kalti apuanga chutianga leile khalna lama innam noimi alo turin abik takin a hriat tir ani pangana hriat tir ani nuwa leian chuan military council sarkara thunei tu tele alei tu te chu national unity government chuan hun remchang masabera dan angin anchunga action na taklak thaina anei ti hriat reng tur ani ang parukna hemi chungchanga hian NUGIO in Ministry of Foreign Department chuan ram nei tu sarkar poltenen atul dana zira bo zui zel ani tur thu kan hriat tir boke ti in military council how tu te kalkhalin thu chhuwa khautak an siam ani legu a meiche pakhat ka hlum ani rengun legu townshipa nimin September ni sompali khan report petu dalan nian soi meiche pakhat chu avoi ni nan silai kale ni in athi thu tual chung mi tenan soi ama sa zo kan ka tum khan liam na vak lo chau atwara avoi ni na chuan alu an ka tlanga wangin athita ti sia tani tahan kalimyo le a chevel lo ngai thla ela in September ni sompanga sangni le somni pakhat hian tahan le a chevela jing boruak anuam tana jing exar la mutur anam zeu tahan bazara second hand door alun tan nimin na tang khan tahan le a chevela pan na achat lak dewa wangin kubador then khat an khar nola khornga cheng zani in alei thaya ni khata cheng sang ni man thialte po anom thu hriat ani tukin khan tahana tanga chualam sanmiau kong puikama kan boza tu beng hon ania mi antlem hle ti hriat ani nimin September ni sompali khan Chin State tedim townshipa khwa sakhwa lophai khwa taingen khwa le haizem kholal pali tele khai kam khwa wenglal pali te anwain mi pariaten arwalin banan thelu ti hriat ania khwa sakholal pu khai chindara soidan chuan tun ang huna kholal na tho chun zom chi ani to lo wangin ban na kan thelu hlomani ti na soi nili chungin Mizorama Myanmar ral tlan mi sang khazaria chuang an Chin State Thantlang Township India ram ribula lungler khuwa sipai kem chu CDF CNA tangkopten September ni somle ni sompakhata an baya wanga jet fighterin bom athlang nu khan abul nai khuwa cheng tol chung mi puita chu India ram Mizoram state lama antlan chia chu wang chuan September ni sompali thleng nili chungin Myanmar mi sangkhat zaria somli ta chu India ram Mizoram state Champhai district Nathial district Longtlai district lama anral tlan ti hria tani Chinland Foundation le Chin State FC tangkopten miharsa chungkua sangkhat hena bu fai an hlan rengun le iyawari region chunga miharsa chin mi chungko sangkhat ten hena Chinland Foundation le Chinland FC tangkopten bu fai tel le chi te an donate ti hria tani Chinland Foundation le Chinland FC a mo phurna nei CRTT ana soidanin abik takin renguna chin khuwa le iyawari region chunga chin khuwa cheng ten hena kan donate ta ramin har sanna namen lo ato chung hian
chung ko sing khale sangli chuang tan hena tanpui na thilpe kan hlan thaya hetianga tanpui thaya kan om hi pathian khong ina wanga ni ti in asoi ani Chin State Tedim Township Maitel Tower pathum chu PDF Zolen le Civic Defense Malaysia CDF Pol Tangkopin nimin lamkhan lotling taka anti chia thai thu riat ania voin lama po thaulein khobola tower chu ti sele in heng pol pani te hian Maitel Tower panga lai anti chato ti riat ani pol pani te malang na kal zela tun thasungin police somthum pakhatin CDM anzom ti riat ani bok Maitel Mobile Tower anti chiat te chu Tedim kholuna bula om Kennedy than tlang bul thuta om le khai kam khobul om te anni Sipai thunaina karphong turin LGBT Union Mandalay Poldin ani Federal Democracy din thaina turin Military Council te azung chopa karphong turin kongzo te Revolution atel tele kongchi sangsanga telte Human Right Polte baka LGBT toile patil te malak sakna atan LGBT Union Mandalay insuikhom pol andin thunei tu mi pakhat chuan DVB ashil LGBT Union Mandalay te hi Mandalay leilunga kongzona tel LGBT bulthuta din nia soi ania tunari chuan kongzo te hi du sakbik an ni anga CDM aluta LGBT tele anman tak LGBT te hi tanpui an ni don thu an pol zinga thunei tu pakhat chuan a soi Mandalay Spring Revolution LGBT te anin rolna le thilti a hian donson thiama thliar sang lo turin an bai sei thu an soi ani Germany Movies Festival Indra Chojini le paimphyo te channa an thlang Indra Chojini le paimphyo te channa What Happened to the World film chu Germany Movies Festival anti Olderbach International Film Festival chua premiere tura an thlan thu riat ani he film hi Director Najia Lakni in Indra Chojini paimphyo le mi palem chang thiam luenmo aumin miatte antela an chanpui ta tan chothet aung thu ta tiri so ate antel he movies festival function hi September ni sompanga tangin ni sompakwa thleng bo sai tur ania he an thlantak film hi world premiere manga show tur ani thule he film ma changtu Indra Chojini le paimphyo te hi movies festival Seymour Castle Award for Outstanding Performance atan nomination lisa antel thu riat ani Myanmar Military Council te sarkar da wangin artist lamchen na an choltop angin he revolution a hian mipui lam thlop tu te anman na sahle ani he fima changtunu Indra Chojini le apasal lem chang thiam vek PTU ate po he revolution an telawangin man an ni toa director Najia le paimphyo ate po section zanga panga in ramchung ti chian na khe sapu an nia wangin an tlan chiat thu riat ani Dimoso Township in Kana Boral KNDF sipai pani William anni Kaya State Dimoso Township Kadala Khobula Military Council tale Kareni Army KA Kareni National Defense Force KNDF tetang kopte chu nimin September ni sompali khan anin kapa chu in Kana Boral KNDF sipai pani turuang chu tukin jinglam khan William anni nimina darkar li chungvel in Kana khan Dimoso Base LIB zale panina Military Council sipaiten laipui anman na sathu KNDF tenan soi kha in Kana khan Military Council lama po thile hliam an omnual rin ania chiang takasiat alani lawa kha in Kana chungchang kha Military Council lamin thu chua an nei om siat alani lobok Dipein Township firfiak sipaite ta Maitel Tower chu nimin September ni sompali zan khan bomchiat ania Dipein Township om firfiak Military Council ta Maitel Tower an bomchiat hi panga ani to ti siat ani Renguna Dagong University Zirlai parukte chu Danlovin firfiak sipaiten anman Rengun Dagong University students paruk chu firfiak sipaiten nimin tlai lam khan danlo le omjanei lawa anman ringot thu Dagong Students Union chuan thu chu an siama chung Dagong University Zirlai man tok te chu ma wadi awi physics ma tinga zoi chemistry maung si tu angtina law maung yemin uwa research maung meten naya geography le maung ne thelina physics te annia anni chu
firfiak military council sipaiten nimin zanlam khan man antok ti Dagong University Students Union thuchu in antar lang ani Myanmar tuipui atanga chuak exporta US maktaduai somriat vel tlaniam kumin sanghni le somni pakhat financial year August thleng thlasom chunga Myanmar tuipui atanga thil chuak ramdanga thon chuwa export za chu nikum tun anghuna export za nen khaikinin US dollar maktaduai somriat velin atlaniam ti sia tani nikum sanghni le sompakua sanghni le somni financial year thlasom pakhat chung khan tuipui atanga chuak ramdanga thon chuwa chu US dollar maktaduai zasari somriat panga chuang ania ma se tuna chuan ahun chung in anga US dollar maktaduai zasari paruk chuang vel chi ani sipain thuna ina ane chu nuwa ramchung economy po in atuar hle ti tlang siat ania US dollar maktaduai somriat vela in thlawatang ringot po in amu thai ani chung Myanmar tuipui chuak sang te chu Thailand le China rama atamber thon lu ani tlang puya Europe rambaka ram sang somli chuanga thon chu ani bok kong le lama chuan covid awang po in ngong chu anei renga sipai thunai na lakin aron bel cha le bok ti sia tani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thak theide chu ania ngai thatu te in zawai chunga alom thu kan soye